Rukiiko rwakanya bwanya rwaba rwebembirwe abeebembezi hamwe n'abarikuranira obwe bw'abantu ningashi aba human rights kumaraho emikyenjano eri ahagati y'abarisa n'abahingi kuruga omu gomborora ya Kanyaryeru omu distrit ya Kiruhura. Abahingi nibagira ngo kubarikuhinga emisiri yaabo babonesereza nkana obutiiraho n'okubakozesa nk'abahuuko bita abarisa nibagira ngo abantu aba kubafurukira omu Kiruhura bakiija n'ebigenderwa byabo by'okubarwanisa. Abwenki uko kuiza Kanyaryeru utakwenda ngo obeyinge rose za Kanyaryeru abantu bwashangira omu kwashangira ndabana hoje abwenki niyo rukwenda kubatabura nkiretwaki beshi urukoti zawe zemerere zita ngene ngira ngo ibi bintu mwabishoboraje nambo ntaro ubona nashanga niyo rugamba utubeti yo kugira ngo iyo bangomu uwanyu bakakukora itotaha. Abahingi abafurukira omwanya ogwo nibagira ngo ekyo kwisha nk'abapakasi tibashemerire okubatwariza okundi. Bano tugambira omwana babakoma bababonaboneza akora omunyaga mbwenu kuno yakirhura takibayo kukorera nini amazima garwo takibayo ngo omuntu neija ngo amtabo ngo nakorera nini. Leo msajja yangamba ati sibe byogende ate ngende atya muganda wange sokosa suro musala wange naleme mwami Steve safuna na 10 na kimu. Abarukurwanirira obwe bw'abantu bashabe nkwatanisa hagati y'abantu aba hamwe no kureba ngo tibari baterera obwe bwa buri muntu konka n'obujunanizwa bwawe kurengwa be byotungire kandi byarabatera bugabe bwa murano wawe icyo kureba ko ina matungo gaziterje nyomanya ngo ente ziriro mfamu ndabantu mbatamo singenye bazitera mbatamu emiyeshe kurengwete ze zaga kandi zateganisa nana bamutekaho umushango ngo ahambira umwana umukuhamba umwana bamukwata bamutera baronde imigoyi baje mukomeje mikono ni ariko zakifika mu office yitu emikono ejiyone kaberye bironda bamukwata bamutekesa amajo mufamo mwe ngore bahizoba nkeje shahi carugaho ngore bahizoba umwana bakamurebeso mu izoba ukifika mu office yitu amisho gakaga tachweza ni mu bihurire by'abantu bakora. Okuranira itaka omu distrit ya Kiruhura nari antonde ahagati y'abarisa n'abahingi nukweyongera korana kandi gavumenti yabeta bataahiremo abantu aba babasa kwija kushimba embare. Amakoraga gasha kwa Harrison Kagore.